konakele ama-results azophuma kungekudala ama-results njengoba sibona ama-political party alindile ukuthi ngabe kuyohamba kanjani. Lapha sinobaba uNkosi-ke o-election manager wethu eMkhondo ke-MK Party. Bamkosi, ninjani ba? Siyaphila. Naku nomsindo laphiyana kuyajiva kwenziwa konke. Manje sicishe bo-9:30 kuya ku-10 mangaphosisi. Mhlungwane siyabonga kakhulu. Ngokusho ukuthi kuvaliwe kuyabalwa manje. Mhlawumbe usitshele ukuthi kwenzakalani ngaphakathi everything. Kuyabalwa manje lapha ngaphakathi. Ngithumele iy'nkunzi zami ey'mbili engiyithembayo ukuthi azihambe ziyobala lapha ngaphakathi. So kuyaqhutshekwa kuyabalwa manje. Siyabonga kakhulu kubantu base-Ward 14 eMkhondo. Ukhetho luhambe kahle noma bekuney'hibe ey'khona-ke eMhlungwane. Zikhonile-ke ukuthi zilungiswe. Ukhetho lahamba kahle. Ngithanda ukubabonga abantu base-Ward 14 indlela abayiphathe ngayo okhethweni ama-political parties wonke atshengisile ukuthi lento ye-tolerance ikhona eMkhondo. Siyayibona kuyalungiswa kuphinde kuqhutshekwe kusetshenzwe. Manje kuyabalwa-ke eMhlungwane. So uyabona njengoba kujatshuliwe nje wonke umuntu manje soyikhipha uvalo manje ngoba kusengenzeka noma yini. Abajabule eMhlungwane. Mina Mhlungwane angisabi. Awusabi wena. Akusabi uMhlungwane ngendlela yokuthi i-MK angifuni ukuqamba amanga. Basebenzile kwabonakala ukuthi bayasebenza wonke-ke eMhlungwane ama-political party asebenzile. Bathi nje neyami isebenzile. So sekuyosho lapha phakathi ukuthi sihamba kanjani. Kodwa ngiyathemba ukuthi hayi ngiyathembisa ngiyayithemba Mhlungwane. Okay. Mhlawumbe mangabuza Bamkosi jathi ukuqaqisa nje kongazi. Abantu bebelindele ukuthi bazovota la bebabalelwa enambeni engakanani. U-2,500 nokuthize ngoba bebefika ku-2,800 athi abanye abawu-500 athi yibo abarejectiwe bakhishwa ku-voters roll. So ngiyacabanga manje abavotile eMhlungwane mhlawumbe sinayo u-1,200 abantu abavotile. Engizothi kuyasijabulisa kancane. Besifisile ukuthi kokungenani akumane kuthiwe bavotile abawu-2,000 abawu-500 yibo abasele. So siyagqugquzela ukuthi abantu bakithi abayithathele ekhanda lento yokuvota. Ibalulekile ngoba ilungelo labo leli Mhlungwane. Funa babe khona ilungelo labo lokuzovota ukuzwakalisa ukuthi wena uthini. Manje mangabe uhlele ekhaya kusho ukuthi ukhulunyelwa ngabanye abantu. So siyacela abantu balisebenzise ilungelo ababhalise beze bavote. So inombolo ayingijabulisi Mhlungwane. At least ukube sino 1.7 or sino 1.8 silokho Mhlungwane. Mhlawumbe ke sithi ukukhuluma kancane ngalaba othi cishe balako 500 abarejectiwe. Uma ngabe berejectiwe abantu kusuke kwenze njani? So okunye kungenzeka uthole ukuthi omunye urejistile wa-apply. Mhlawumbe kuma-special vote ngiyabekisa. Uthole ukuthi i-age yakhe isasephansi. Abanye abantu esithi bashonile bayakhishwa-ke ku-voters roll. Abanye-ke abalaba-ke abasuka mhlawumbe kwezinye iy'ndawo bethatha ama-chance. U-IEC i-system ka-IEC bese iyabona ukuthi ingathi uMhlungwane unenkinga bese imrejecta-ke imkhipha-ke engaba sakhona-ke ukuqhubeka nokuvota. Kodwa ma ungathi yabheka ma ukhuluma ngo-500 angicabangi ukuthi ngabe kunabantu abangako abashonile futhi angicabangi ukuthi ngabe kunabantu abangako aba-under age. Kungenzeka inombolo kube ibe phezulu yaba-withdrawiwe ku-voters roll. Kodwa Mhlungwane thina nawe siyazi ukuthi sizoyi-analyza lento kahle siyiphethe. Asithi kusasa Mhlungwane sithembisa abalaleli ukuthi kusasa basithamele Mhlungwane. Sobe siyi-analyza kahle yonke sesiyitholile ukuthi abarejectiwe abangaka yilaba abarejectiwe ngezizathu ey'thize bangaka. Sikwazi ukuyi-analyza yonke singayiphazamisi manje. So i-last question yami mhlawumbe izothi ungathini-ke manje kuma-MK members uma kwenzeka engaphumeleli namhlanje
Yey, umbuzo ke balekile lo mbuzo. Umbuzo baleke kakhulu Mhlungwane. Okusho ukuthi ke kumele sifunde Mhlungwane. Siyithatha sihamba nayo le. Ingane encane Mhlungwane. Ayisuki ithathe igijimi yephambili. Ikithi mayisusa unyawo, ithi qathu bese yawo. Uyayibona le. Iphinde isukume kodwa igcine injani Mhlungwane? Ihamba. Esingakwenza singamalunga ka-MK ukubuka sifunde ukuthi sirectifya kuphi la sibe khona nama-mistake la kungahambanga kahle khona sikhule kulokho ikakhulu nje ikakhulukazi Mhlungwane into ebalulekile empilweni ukufunda futhi uma usufundile ukuyithatha uye phambili ungashaywa into eyodwa kabili kodwa nje Mhlungwane hayi angiboni ngaphezulu Njani? Akezwakala comrade. Siyabonga kakhulu. Njengoba sisho mfowethu. Impilo ayisiniki lokho esikufunayo. Bathi ngesilungu life is unpredictable. Ayisiniki lokho esihlale sikufuna ngaso sonke isikhathi. Kodwa nje Mhlungwane i-CMK sizothi uma sisuka sibuke even siwinile Mhlungwane uyazi ke la MK siya analyze siyohlala phansi siya analyze siyabuka ukuthi singayi-improve kanjani ukuze makubuywa sikwazi ukuthi sithole okungcono kunaloko esiyobe sikutholile ngoba kuseza ukhetho olukhulu Mhlungwane 2026 okusho ukuthi ikhansela nje la eliwinayo namhlanje wadi lizoba se-office isikhathi esingakanani kumele lingene Mhlungwane liyohola manje ngolihole ngoJanuwari okusho ukuthi livelele kugijima uPopayi okay yoba inyangane ezimbalwa kodwa before yoba aseyichaze-ke Mhlungwane uma lingena manje lizo rana lize liyofika kuNovember Okay. I-term yamakhansela iphela ngoNovember. Then uma kusho ukuthi ke ophethe umnyango wezasekhaya. Not owazasekhaya sorry. Ophethe ukhokha ubaba uvele enkosini kumele agazethe ukuthi ukhetho lizoba nini so uma kusho ukuthi ke uyabapha umthetho uyamvumela uma ebapha ukubangezela angabengezela u3 months okusho ukuthi ke sesingathi ke ubani November December January okusho ukuthi i27 January kumele kube i-final day yokuthi kukhethwe kuze kuye ngale February kumele kube ile nyanga ezintathu aye bafakela zona okusho ukuthi bona ke kubo kungaba i-benefit yokuthi so uyathola futhi 3 months ngoba mangibheka mina lesikhathi sincane ngicanga sibanika loyo zowina simnika ithuba elanele zokuthi kube ukuthi nje azibonakalise yes kwazise futhi ukuthi Mhlungwane enye into ezaba khona nangumphathi wami kwazise Mhlungwane ukuthi enye into phela eyenzekayo ukuthi ke sinalento ye-MBD uyayibona le municipal democracy yemademocracy ngiyayibona so isho ukuthi ke asazoshintsha nalama ward yabo demarcate kabusha yes naleli kungenzeka ishintshe okusho ukuthi ke uyayibona ithini manje ithi sebenza nalabo kade ungakafiki khona ukuyosebenza sazoshuba kuyasetshenzwa umkhulu umsebenzi kakhulu umsebenzi Mhlungwane so thina manje siyasuka la asihlali Mhlungwane uDisemba wonke siyolungisa manje silungisa indlela yethu esizosebenza ngayo ukuya ku-2026 uma sisuka la kezwakala babukhosi kezwakala vele mangibulalela la ukhulumisa komuntu osawinile ngizothatha ngokuthi sowuvele uyiwina ngendlela okhuluma siyabonga kakhulu comrade siyabonga Mhlungwane phinde nje siyabonga yebo bamkosi ke lo oyi-election manager MK Party la eMkhondo njengoba simuzwa ke Paula la siqoqa naye nje qeda kuvalwa la ukuthi kuvote sekuyabalwa lapha ngaphakathi njengoba senza le interview nje kuvaliwe manje kuyabalwa ngaphakathi asazi ukuthi yozala nkomo
mhlawumbe sophinde silithole ithuba sazi kuyobonakala after sekuphuma ama-results ukuthi kuhamba kanjani. Kodwa ingoma selokhu ishenjalo la ngaphandle njengoba sibona la amalunga amaphathi adibene, i-AIMSA nje le, i-ANC leya, hayi i-MK Party lapha ngemuva, ne-EFF nayo kuhlangane nje la badansa ndawonye, badansela ingoma eyodwa. So silinda ama-results-ke ukuthi ngabe ayohamba kanjani namhlanje. Yayithatha i-AIMSA ithi yayithatha lena. Mnandi makunjani. I-AIMSA le ithi nakanjani babuya nalo le wathi. Alright. Right. Yeah, so nje wasibona konakele kuhlukile kuyajive kumnandi. Sesiyodibana-ke after ama-results esephumile. Ngiyabonga kakhulu Mfaka Mkhonzalo. Please ningaqhubeka, ningakhohlwa ukuqhubeka nishare and subscribe. Ngiyabonga.